Omakhelwane bami bakhona bonke lapha. Ngesizathu sokuthi mina nginawo umndeni. Lento yokuthi anginawo umndeni ave ukuthi anginawo umndeni. Umndeni wami wangilahla ngenxa yokuphumelela kwami. Wangithi uyazi ukuthi usisa nginaye. Uyazi Ngiyazi. Udadewethu uNompumelelo uyiwafikelwa isimo sokuba umuntu ebantwini. Wangibona lento abangichaza ngiyiyona. Ingozi nje enkulu engicabanga ukuthi sonke engathi singangangeni kuyona. Eyokuhamba abantu. Abantu abakaze bathi into eyenza ungaphumeleli ingoba udakotshwala ingoba usiphethe kahle bazothi lo muntu wakini uyena owenza ungaphumeleli. Wayeseyayibona naye ukuthi yazi uqinisile. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Njengoba ndibona ke ithathile le video, kule video ke sizawuthetha ngoMpilo Mseleku nento ke akhe wathetha ngayo while alive, ethetha ngento yoba izinto azisafani kwifamily yakhe, ingakumbi ngento ezidibene naxa kusenziwa imicimbi. Nento yenzekayo ke iifamilies ziyakwazi ziqale ngovana, ngokuba kuhamba kwexesha ziphele zingavani okanye ziqale zingevani kuphinde kulunge. Kodwa ke utata Mseleku yena has opened up ngento yoba akavani nefamily yakhe ever since waba ngumuntu onemali. Ifamily yakhe yazidistansa kuye. Wasivezela ke nakuseason 8 into yoba engavani nosister wakhe ekuphela kwakhe. So nanku ke uMpilo Bethunane ethetha ngento yoba kubanjani ngoku kowabo xa kusenziwa imicimbi. Nini kuba nemicimbi mfethu uManjoms? Mfethu isikhathi sagcina ekhaya kuba nemicimbi angazi yazi angazi. Kwanami nje mfethu nje gone other days sagcina ekhaya kuba nemicimbi. Sekuba khona nje into encane itiye like nakhona nje asibaningi, it's just us. So nje Hayi ke nezivela utsho uMpilo Bethunane uthi izinto azisafani, abafane benze imicimbi emikhulu, iba zinto nje ezincinci. Nakhona ke ukuba bambalwa ayibingabantu baninzi. Kuloo nto yabo ke bambalwa, I think simvile songutata Mseleku ngokethetha apha ekuqaleni sithi ifamily akasenayo, not that akanayo, unayo, but akusavanwa emva koba yena waye waphumelela. And then ngoku sayazi nosister wakhe naye akavani naye, so inoba ke mhlambi ke ihlulahlulekile ifamily. Sayazi ke ngokube kufika uMakhwela kuseason 8 eswapha eMzumbe ukuze badibana naye egeyithini, wayekunye nefamily yakwaDuma ke xa bazalana nayo. Ayihlali kwapha eMzumbe ke yona ke, but I think ke yiyo ifamily ke azama ke uba asebenzisane nayo going forward. Anyways, let's hope uba mhlambi ke izinto zawulunga ke kuba ngoku ifamily isanda, kukho noomakoti abatsha abafikayo. Mhlambi ke izawuphela ibankulu bangadingi uba bade balungisa izinto with i-extended family le kungasavuwanayo kunye nayo, okanye mhlambi zawuhambe zilunga izinto asiyazi. Sawubona kuseason 9 kaThando Nesithembu, hopefully mhlambi usister wakhe kukhona indaba ezingcono esizawuziva mhlambi bazilungisile nezinto. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ke ngothini ubukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.